Aikari manyitanire na atongoria nyarĩrĩ-inĩ cia kĩthaka kĩa Irangi Embu majĩte thabari ya kubanda mĩtĩ gũkũ makiuria thirikari kũmetĩkĩria marĩmage kuo marĩ na kĩranĩro atĩ mĩtĩ ĩno marabanda ya neneba nĩ makeruta kuo. Kumbe community pia huwa natakanga hivi vitu inaitwanga shamba system playlist. Yani miti watu wapande wakuwe na mashamba kati ya ndani ya misitu ndio wapande miti. Mũrũgamĩrĩri wa gĩkundi gĩa kũthaitĩra mĩtitũ kĩa Irangi Samuel Mbogo ugĩte mangĩtĩkĩrio kũrĩma gũkũ no mateithĩrĩrie kuibia kĩondo kĩa irio gĩcigo-inĩ gĩkĩ. Hii ndio inahusisha mwananchi wakati anapalilia miti kama hii tumepanda siku ya leo, anaichunga ikifika miaka 3 ikinenepa anaondoka anaenda katika mali pengine. In the case of Irangi tuko na hii area iko hapa chini kidogo ambayo imefunguliwa tayari, ndio sasa wananchi wao wakipanda miti na tayari wamepanda, sasa inapakia tu kufunguliwa. Mũmbunge wa Manyita Gĩtonga Mũkũnji uria ona kenyitanĩire na aikari ubandi-inĩ ũyũ wa mĩtĩ ugĩte aikari metĩkĩrio kũrĩma no makorwo na wendi makĩria wa kũramata mũtitũ ta ũyũ. Na nitasukuma bioforce kuhakikisha shamba system imerudishwa huku kwetu Makasa. Watu waweze kupanda miti, watu waweze kulima na watu waweze kuona msitu ni yao. Ili ukiona mtu akikata mti akienda nayo akitoka nayo nje hata hahitaji kutafutwa na polisi, wewe ndio unamsema, kwa sababu anaturudisha nyuma kwa ile msitu sisi tunapata faida kwa yenyewe. Ebedi ya mũbango ũyũ aikari nĩ mabandĩte makĩria ma mĩtĩ na mĩũngũrwa ngirinya. Ngĩribotera Inooro TV, Njĩtagwo Masi wa Ndia wa Mũrĩithi.